kamti. Yang kedua jangan minta buat education booster, kalian ada khusus ni discuss pang NDP karena kalian tu kira tim 4 snow ready buat implement dan kalian kira part list na sha visi ban num implement shwa ke NDP hagabai day mentau senam dan ladala prepare shwa in up dulu lahim senam dan ladala ada prepare rosh dong kenapa in ladangi implement ki menta kan jinjar kelai ki kena ro ba kinum sutho ladang sutho bai ki kena kin hoi kai ki biang ban hikai ki subjects nomor kidan ki multidisciplinary courses te kum bangila tip banaka ya haka meeting ba ka knai tarik dong ka academic council ka knai tarik me kila decide ban kila approve ni kitu katu kan ki kitu ki multidisciplinary courses handrai haka notification ko mi po office vc siapang kini ki courses kam ka khalamnya tali nomor ka don kalau benda ka jingle kerki haba kwa ban implement ni kan ki ya ka NDP te haba ekran ni kataru nakalian jungi ni kwa ban nong ba ka admission ya kini ki shaki UG courses kalau ada nadu benai June te hendrai visi menta kwa ban implement nadu 1st of August te haba ya ka admission kila shim hapo jong haba pet ya ka refer na ka prospectus ke barem te kumno minta sendat hikin implement no ya ka NDP nadu August kin change mentai ke courses ke bacila dapan penui ka prospectus dan menta ladang yang kira ni kata mungkin haban ki kena haban siu extra fees namta kini extra additional courses dekat kan mora ajik shibun ki kena ro kamtam ki wan neki balong underprivileged mahila mano te kita hi ki points dan ki points la ban brief no fast Tiha kabayane berkani ka new educational policy. Tikidon ki subjects kum ka multidiscipline courses, ki skill development courses. Te ngani tu ipi kum ki kena artsam, cuma ki shim subject sociology. Ki hub up ki subject kum napo commerce na napo science. Te habangi perkat kidon ki colleges ki ba kamtam nano kundam ki badon tak kau stream manubat penikai tu ki subject mentah shimut ujuk nong kai sociology penikai ki subject jonga ini jonga subject science buat subject commerce kami hak mentah habak hadu ini kajing safa kadi student dali to exam kim tip ka badang kando hadin pat kinsa hab drop hadin shisnam arsenam ki hab drop kakta student habak hadu te ndi tak taru kajing kli bangi kwa manbu ka deba kat nu ngut ki principal ki bawan haka tu haka meeting ke bala perlong du vice chancellor kan ngut ki principal ki bawan na po Garu Hills kan ngut ki principal ki bawan na po West Jantia Hills na East Jantia Hills but na West Khasi Hills namar ku bangi la pette ki bun ki principal ki badena Sorslong ti ka decision kalau metang pring shani di menta ku ga St. Edmunds College, St. Anthony's College kila man rai tang maki ki way colleges per ki mampat biang bagi nong kai kata yu kena haba kadu ti ni ngan itu ipi nyim shim ong ba ka NEP ka smiu ngiling ong for NEP in implement NEP nrai pat ka jing rasyong vice chancellor per kala palat put menta August menta tang ki kena kim tip kum man apply ki subject minor ini ki major subjects ki DKA minor subjects ki DKA ki subjects kum ki ini ki multidiscipline courses kini ki skill development ini courses ki don ayung dah po ki patip ya ka bereng kendo syllabus kalau kumno te habak hadu un kata hi kena ngimlong man wara kerki wanra arhajar atpusan ni manwara sendan minta kamdong ne wat ka sarkaru kala pensyai hakashti bal kala pha shu vice chancellor kala ong kambhara manwara kerki minta tim di takataru kan ke ini vice chancellor ko banyak batai ki press conference lu ba ulale don bor siapa palat minta kibriu kila manong ba don we professor balami wong ba kata academic council kam la man rai kan ipi ngan itu ipi ini academic council dawan su presiden ru umla man le dal arahi ka academic council umla man le wat presiden ru te ka ini la pen kambor kan council bakan le lut yak ki baro ki bayade bat ka academics temta khamtam ban chim gani ka rai ka bahe man one implement gani ka new educational policy kan kita bambyang ki infrastructure ya bakadu ka jing safa gani lain